Ikola soja w'Imana ndabona isi ikomeza kwibuka niyo mpamvu dukwiye gusaba amavuta buri munsi yafashije cyane tuzabwira hirya y'ibicucu ariko no kwifuriza tuzabwira bigeze mu keke. Amen amen tugira amen. Imana kiratuzira kandi tugira kwemera iyo tubizera tugisha nanongeye kurangara kubavuga kandi ntituvuga n'abanyamahanga batambuye gutangwa kwacu.
Kocha nimefanya kwa kidogo. Awendelee kwa hiyo ujue kwamba unayoyafanya Mungu anayasikia. Tunaenda kuiongea Dada kuomba mtumishi wa Mungu ambaye atatuombea aombee kazi zote zitakazofanyika mahali, aombee shughuli zote za ibada ambazo zinaenda kuhudumia kanisa, ataombea nchi yetu, aombee na mnenaji wa siku ya leo kwa ajili yetu. Atamalizia kufunga nguvu za giza na yale roho atakaye kuongoza. Acha tumkaribishe mtumishi wa Mungu Pastor Bosco tuombee yale ambayo tunahitaji ili Mungu atupatishe nayo. Icyubahiro Mwami wacu Yesu Kristo, turongeye kandi kugushima muri kino gitondo Mwami, igitondo cyiza, igitondo Mwami tutazokongera kubona ukundi. Mwami nacatuzanye hano, nacadukoranije hano cyubahiro Mwami, twakoranije hano no kugira ngo tubashe kugushima icyubahiro cyawe, tukigusubize, tugishyire hejuru, tutazira izina ryawe, kuko ari izina rihambaye, ari izina rikomeye, ari izina ridukiza, ari izina ritanga amahoro. Duhabwe icyubahiro Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye Mwami, turagushima kungene wadukoranirije hano kugira ngo tubashe kugutazira. Urakoze Mwami, turaguhaye icyubahiro, turavuze tukabashime, hakugaruke wowe, hakugaruke ko Mwami
mwami kuko icyubahiro n'inganji ari ibyawe ibihe bidashira. Urakoze mwami wacu, none kino gitondo mwami bakoranijwe hano no kugira ngo twumve icyo tugomba ko ijambo ryawe mwami turashyize amaboko yawe. Turakeneye mwami kugira ngo utuganirize izina ryawe Yesu Kristo. Ab'imbwi yose mwami twayimaze turi mu bikorwa byacu, hagati yacu hariyo bakomeretse, hagati yacu mwami hariyo bamwe bagira intege nke, barakeneye gusubizwa n'inkomezi biciye mu ijambo ryawe mwami. Turasabye kugira ngo ijambo ryawe ribashe guhura umutima mwami wagiye ukomereka, umutima mwami wagiye ugenda mukima kino gitondo. Usubire kandi mwami urugarurire umukozi wawe umuhezagire mwami, niyahaguruka ukoreshe n'izina ryawe Yesu Kristo. Ukoreshe mwami yugurura akanwa nawe ubashe kwivugana ihanga ryawe. Natwe tubiteguye mwami kumva icyo tugomba ko icyubahiro kibi cyawe, ibikorwa byose bizakwira hano. Turasabye kugira ngo umwami wawe abashe mwami kubirongora. Hezagira indirimbo z'abaririmbyi, hezagira abaririmbyi baza guhagarara mwami badukorera muri kino gitondo. Mwami bakomeze ubasiga amavuta, ubuzuze ubushobozi bwawe mwami, izina ryawe Yesu Kristo. Turakeneye mwami kumva icyo tugomba ko mwami biciye mu bakozi bawe b'abaririmbyi. Urakoze icyubahiro. Turasengera igihugu cyacu, turabona tugisabira amahoro kugira ngo babandanye kugaza muri kino gihugu. Ati amahoro mwami ntidushobora gukorana nk'uko, ati amahoro databuja ntidushobora gusenga twidegereza, ariko turamushimira kubandanya mwami kuva amahoro muri kino gihugu cyacu. Turasaba kugira ngo abandanye kuganza mwami, abandanye kuganza muri kino gihugu cyacu. Amahoro yawe yuzuye mwami abashe kuganza. Hezagira umukuru w'igihugu cyacu, hezagira mwami abagufasha, hezagira mwami ingabo zijeje gukingira igihugu. Nazo rero mwami zihezagire abo bagushize imbere mwami kugira ngo baturongore, bandanye kubuzuza ubwenge mwami, maze n'ibyankenerwa byose bikenewe mwami mu banyagihugu bibandanye kuboneka muri kino gihugu cyacu. Urakoze mwami kuko ari igihugu dushyizemo, igihugu gitema amata n'ubuki, igihugu mwami wadusezeraniye yuko ikangiro izobazanya mwami niba muri kino gihugu. Icyo gituma tugisabira amahoro kugira ngo icyubahiro ikangiro ribandanye mwami kuba muri kino gihugu cyacu. Umuvyuro ubandanye kuhaba mwami kugira ngo nabo bose batarakumenya ijambo ryawe mwami bashike ko icyubahiro kibi cyawe. Turugaga buri byose w'abarwanizi abadayimoni biteguye kugira ibitero hano, izina rya Yesu turabagiye kandi turasaba kugira ngo abe inzitiro z'umuriro, izina rya Yesu Kristo. Kandi kino kibanza turimo turasabye kugira ngo kirindwe n'ubushobozi kandi bw'ingabo zo mu ijuru. Urakoze mwami Yesu, turagushimiye twizera kuza kubatanya kubana natwe, kandi ko we wawe aza kubatanya Kristo ukatuganza mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu. Barashimira Imana ko yumvise gusenga kwacu. Mshukuru Mungu maana amesikia maombi hanyuma tukagaragaza twarinjira kisha tukapokea ndugu zetu ambayo tunahitaji kupokea hata wageni naye sasa wamefika mkusanyiko wetu. Hata kama tuseme kama tuko ndani ugeni, tusije anaweza kumwona hata tunasiri tusimame wakieleza tuwapokee vizuri. wakufikabishika Sema kwamba ni mgeni asipokee turabona ni benshi cyane wale wetu n'ishengero mu gihe tukomera amashimwe